Kumba kalapau na kapor siya kapor hakiran san kubor jong kajela. Bakaway na kajaka manibelay jong kisik kabala rimba ka gurwara guru nanak darbar kabadan ru atem yaw molong ha kanong ba silong. Kabalalong menta kaway na kajingya kajia pading kajay penriyo sik bat ka sorkar jela. Kalalong kabasyam sitam bahaya ka sorkar ban penkenriya ya katay kajaka manibelay namar bakatay kajay penriyo sik kala kamru bakaladay kaway na kajaka kabadan ya ka history baru kaladay na du kapor jong ki commitment ki patamen ka jong ki bagi wansa ang ni da ka bagi pareng kilawan ra ya ki ban penlong nong tre ya ki. Badang tay atem yaw molong ki babun hikide ki sik tang hendiat ay ki badai ru ki Hindu bat ki Kristen. Kajingya kajia kala sedang nadu baka sorkar jela kala tmuru ban penkendria no ya kita kijai penriu kenang ban penkelut ya kasor bat ru ban lanya kajing kap ngia nri kita kijai penriu kala yang hitriang ban pen harangkat ki kot kendau ka bakila yo nadu snem khat pras ban riu pulai ka bakila persya ya kita kijing tmu jong ka sorkar ketika gurwara ka bakila sedang menseng haus snem khat pras ban riu fusan kumsi penta bakin yo ban leknem lek dekot ketika jaka bat ru ban penek pensa ya ka kolsyor ka jongki. Kumbalapau kejingnya lang kabamenin kita gidikot kibadai na kajai penriu sik kim hun setia halor kejingnya penbaik ban penkenria iki briu kibasa atemator kita gi hek punjab kilawan syakani kejela kejongi kilawan ban ajing kersian ya kita gi briu kibasa atemator kila penpau ru balano lanuru kim kuak setia bau parado para senam jongki unsya penmong lada uwe unsya penmong makiru kibasa sejengai kin mong lang. Bat nakal yang ka sorkar kala kuak ban pendep no ya kani kakam hakalai puai terik unai lur. Kan baki te kiken hun kila ong ba usembut menteri rang ba kejela ula aipor hau chief secretary UDP Walang. Baki de ben yakren chua bat uni head officer. Bat susu nakal yang UDP Walang ula ong bakate kiken hun kam semlas ngap ni ap ya kejing khot jong ka sorkar. From Punjab. Their homeland is Punjab. Their relatives, their families, their lands are in Punjab. So if a Sikh anywhere in the world is hurt in any manner, it hurts us. And it is to express our hurt that we come and express solidarity with them. We are not here to create any trouble. We are here to help the government to resolve the problem in an amicable and proper manner. It's not fully satisfactory. Therefore, we are raising some concerns, which is under discussion, and I'm sure that we will be able to iron out a good solution. We are coming from Sri Akal Takht Sahib, the highest temporal seat of Sikhs, and every issue may be arise in any part of world, then Akal Takht Sahib can intervene. Subsequent to that, the Deputy Chief Minister has already said that the matter is now to be dealt with by the Chief Secretary, and that is why we have met the Chief Secretary now. So we will wait for an invitation from the government. देखिए सारे हमारी साहब की हम्बल कोशिश है कि जो इश्यूज हमारे लोकल कम्युनिटी के हैं वो इश्यू को प्रॉपरली सरकार सुने, उसके लिए जो एमिकेबली सोल्यूशन है वो निकाला जाए ताकि ना सरकार हरास हो ना हमारी कम्युनिटी हरास हो. उन्होंने इंश्योर किया, बहुत बढ़िया मीटिंग हमारी हुई है. उन्होंने कहा कि मैं डिस्कस करता हूँ डिप्टी सीएम साहब से और सीएम साहब से, आगे का क्या होगा वो बताएंगे, जैसे होगा फिर आगे मूव किया जाएगा.